Pamirsa pawahan kasus COVID-19 nasional kauningin kantun ngelimbang kantos tanggal 24 November. Wilangannya munggu ring pitung talian diri tursaha sampun memargi selami tigang rahina. Pawawahan pasien COVID-19 sanekena kauningin melangkungin wilangan kasus anyar. Wilangan nyani mungguh ring pitung talian diri. Raris pasien siada nasional wenten penenunan sayang sarang arahina sadurung nyani. Sani mungguh ring sekat siki diri. Makin kauningin petandasan diri. Anutin data Kementerian Kesehatan nyinayang pawawahan kasus COVID-19 kantos pitung talian diri. Dados nyane kata wilangan pasien siada mungguh ring 6 yutaan diri. Saturnyane pasien kena kauningin wenten lakungan pitung talian diri. Inik pasien seda mawawa petanda sesiki diri, dados nyane kata wilangan nyane lakungan karublah talian diri selami pandemi limbak dawak bulan Maret war sekali tali kali dasa sani lintang. Asapuni kataler wilangan pasien sani katun kerawat, wenten lakungan 6 dasa talian diri, milah sani kani panglalah ingan lakungan 6 talian diri. Ya Dewi bali